Po mjesecu dni ste skupaj s igralci nazaj, veseli povratka, ste napolnili baterije. Pa dobro, sigurno da odmor uvijek dobro dođe i evo sad smo imali stvarno dugo slobodno se baš odmorimo i mislim da kako ja tako svi igrači smo jedva čekali da počnemo pripreme i imamo sad stvarno duge pripreme do prve utakmice, tako da se nadam da će biti sve kako treba. V naslednjih dneh oziroma tednih številne tekme, treningi, za kakšno obdobje gre z vidika igralca, se ga veselite? Sigurno da je jedino malo, kažem, zeznuto što su duge te uvijek zimske pripreme, ali s druge strane je uvijek dobro za ekipu i za trenere, jer tu imaš najviše vremena za uigravati neke stvari koje trebaš i sigurno da će nam ove pripreme dobro doći, ima puno i utakmica i sigurno još ako dođe novi igrač da se što prije priviknu, tako da sigurno treba maksimalno iskoristiti ovo što imamo priliku do prve utakmice i kažem, nadam se da će proći sve u najboljem redu.